iqiniso. Abelaphi bendabuko sebalungisa izimo ezikhandwa yibona. Avumele wena uze kuye uzofuna umuthi wokulimaza mina ukuthi wena uma usungishayile ngiphinde mina ngizofuna isolution kuye futhi noma yini bekazokusiza ngama ngabe uthe kwamele ikhushulwe inyuswe ngento ecijile cha ngamane ayokwenza iboyfriend yakho noma umyeni wakho mhlawumbe lo muthi awugcobise kumyeni wakho noma kuboyfriend yakho kube uyena ozoyikhuphula phela ngento hayi le yakhe okweshumi bafowethu yi-scam. Don't feel wrong esontweni uma ungakhiphanga ngokweshumi and ungavuma umfundisi akutshela ukuthi uma ungakhiphanga ngokweshumi untshontshelwe uNkulunkulu because banalento yokuthusela bathi ungakhiphanga ngokweshumi untshontshelwe uNkulunkulu uzobona into zakho zingahambi kahle le mali ozoyithenga ngemali okweMelika ubukhipho kweshumi ngayo ungathenga iTV izosha ungathenga istofu sizosha ayikho yonke leyo nto bafowethu musana ukuqola abantu musana ukudlala ngabantu uthi ku verse number 26 thenga ingaba inkabi imvu noma yini uthi newayini noma uphuzo olunamandla nidle niphuze nijabule phambi kobuso bukaJehova uNkulunkulu wakho. Verse number 26 which is allowing you even to buy alcohol ngemali yokweshumi niphuze phakathi esontweni. Yo uthini manje? Yes. Haya ngikuza awuphinde le mfethu. Yeah. Verse number 26. Yeah. Thenga noma yini efuna umphefumulo wakho. Dumelang umuntu sanibona nengizima Afrika namaphethelo ke igama lami ngingusaza kwesibiya ngigijima la ku TRC TV kodwa ke sikwithemba podcast ke njengenjwayelo bakithi ave kumnandi ukuthi sinawe usukwini lwanamhlanje kodwa khulu kunakho konke okokuthi wena wenza sibe khona ngaphandle kwakho asikho ingakho silangazela ngasonke isikhathi ukuthulela ulwazi sikuphe impendulo zayo yonke into oyidingayo abalahlekelwe ke yithemba kuseyikhaya labo leli kwithemba podcast ukuthi ithemba libuye siyazi ukuthi bakhona abaseyindlini njengamanje abanye balibukela baphakathi emajele kodwa siyazi ukuthi ke abanye baboshole izinto abazaziyo abanye abangazazi kodwa ke sithi nganansi ithemba podcast usengathola isixazululo ikakhulukazi uma ngabe ulandela ama episodes wethu ngoba uma ngikhuluma ngabantu abahleli nje emajele ngenxa yezinto abangazazi mhlawumbe ikhonto abangayithola eyakhayo engenza ukuthi omunye umuntu ebone ukuthi eqinisweni ngempela ngalithola usizo khona la kwithemba podcast ngoba sakha umphefumulo sibuyisa ithemba ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi sinabelaphi bendabuko, kwesinye isikhathi sinabefundisi, kwesinye isikhathi futhi sinabantu abangama-motivational speakers. Ngakho ke episode yethu namhlanje ngine Nkunzimalanga enkulukazi ke umntaka Phusha again siyabingelela khawela kithi sisihlezi sinawe nje mfethu. Asibingelele ku-TRC TV neThemba podcast nababukeli ekhaya. Yeah. Awusijabula ukuthi siphinde sanyathela futhi. Yeah kulamagceke wasithemba podcast mhlawumbe khona ongasuke asizakale umntaka Phusha ke labantu umzulu kaMangwenya insizwa nje echallenger umqondo womuntu challenge umqondo womuntu ngazitraina mina ukuthi masingamukeli yonke into esiphiwayo without questioning it. Ziningi inkinga esizithola sikuzona namhlanje because we just accepted izinto singaziquestionanga. So mina I'm just helping you ukuthi noma yini oyiphiwayo ungayamukeli njengoba injalo kodwa uqala uyiquestion and uma ingakwenzela umqondo futhi ungasabi. Ake ngisho kubalaleli before siqhubeke nje ukuthi kubabukele ekhaya siqhubeke ukuthi no ungazibone ngathi wrong mangabe ubona izinto ngendlela ehlukile kunabanye abantu. Ukuhluka ekuboneni izinto noma ngabe mhlawumbe bewuyiphiwe injalo and then wena wayibona ngendlela ehlukile cha kulona icala futhi akusona isono so ungafeel ngathi uyahlanya ngoba ubona izinto ngendlela ehlukile. Ngithe mangibingelele ngakhuluma ngexazululo engaba khona la kwithemba podcast ngakhuluma ngomuntu osejele kodwa uboshelwe icala akangalazi mhlambe ukubheka mhlambe emaqaleni akhona eNingizimu Afrika mhlambe abantu ababoshelwe izinto abangazazi ukumanisa nalento olwa nayo mfethu
ungathini mfethu kumuntu onjalo owazi kahle ukuthi no mhlambe ngingene ngenxa yenkolo mhlambe ngenxa yezimo ezithize kodwa akuthiwa ukuthi angihambisana nakho? Hey kona kubhlungu lokho ingako ngihlezi ngimemezela kubantu ukuthi ake sibuyisene ubuntu ngoba umuntu osuke engene mhlawumbe azithole esejele eboshela into angayazi akazange yena wayithatha wayoyifaka ejele kodwa kube nomuntu olahlekelwe ubuntu wakwazi ukuthi aframe umuntu ngento angayenzile wayomgaxa laphayana and kuyenzeka vele bangene ngenxa yezinkolo uthola ukuthi sekuxatshene nje esontweni kubanga indaba yezikhundla noma kubanjwa kubanga ubuholi and then bese umuntu asuke nje akufomela into engekho nje akuthatha ukufaka laphayana so ngathi mhlambe emntwini oseje noma ngabe ufakwe yini ufakwe inkolo ufakwe ipolitiki ufakwe umndeni noma ngabe ufakwe kodwa mangabe wazi ukuthi leyo nto oyiboshelwe awuyazi okay kulungile kwamukele kodwa engicela kuwena ukuthi ungabuyiseli okubi ngokubi muphuma lapho labo bantu abakufake lapho babonisa uthando kodwa asiwafakeni ama boundaries kube nala ungeke usafika khona uyangithola ungakube nala nje ungeke usafika khona because somehow ngiyangisho kubantu ngithi mina umuntu angakuframe ukuthi wenza into ungayenzile but nawe njengomuntu lo osuku framiwe waboshwa lapho nawe you have to take accountability of your mistake because kuyenzeka ukuthi usuke wena wasondeza abantu okungamele ubasondeze eduze kwempilo yakho and labo bantu uqala ubasondeza ukuthi unembeza akakutshela ukuthi nosondeza umuntu wrong unembeza akutshela usondeza umuntu wrong eduze kwempilo yakho so uma sekufake la kufake khona lo muntu lo take responsibility after that muphuma lapho baza abantu okungamele basondele eduze nempilo yakho baza abantu kumele nje nibingelelane nje ngo high five isandla singaze sivuleke sithinte but high five elected phambane indlela omnyabhekele okusho ukuthi kuyenzeka ukuthi babe khona abantu ababushiwe abasemajele ngenxa ukuthi mhlambe kubangwa izikhundla okubalwa phakathi nemali esibangwa kulezi insuku. Awukuyenzeka lokho mfowethu baba khona abantu uthola ukuthi sekubangwa izikhundla lapha esontweni and avamileke lawo macala ukuthi ugcine sekuthengwa osisi bethu la einkonzweni bagcina sebekhokhelwa ukuthi abasukele umuntu bathi ubadlwengulile and ilona cala elibucayike lelo njengamadoda eSouth Africa eNingizimu Afrika esibhekane nalo ziningi insizwa ezibhadla lapha ejele ezifela into efana naleyo kodwa aziyenzile bafowethu hayi khona asithini ukuhlehla kancane kule nto le bodadewethu ningavuma ukusetshenziswa niqeda impilo zabantu because umuntu mawuthatha umuntu yomvalela ejele ngalelo cala lelo engenze lutho uyazi lelo cala masifika nje enkantolo nje ukuthi maqala kukhulunywa nje ngalo kufesane nje kushube kube kubi lapha enkantolo and kuyenzeka ne-magistrate mayikhipha isigwebo ingabusacabanga ifesane nje ishaya isigwebo esinye sinzima kabi leso sikhathi lo muntu akayenzile le nto leso umosha impilo yomuntu impilo yomuntu so hayi siyakhuza bodadewethu ungathi ungehla lowo mkhuba loyo. Ngifuna ukuthola before singena kwitopic yanamhlanje ukuthi uma sikhuluma ke ngomthetho wasenkantolo wona straight unesifungo esihambisana neBhayibheli phakathi and wena you against iBhayibheli uthola ukuthi uma engena lapha eboxini uyafunga ukuthi ngempela lento akazoyikhuluma iqiniso uphethe iBhayibheli mhlambe nomthetho wokusebenza kwamajaji unakho nje nokufaka phakathi iBhayibheli phakathi mhlambe ekuthathweni kweinqumo ke wena uyibheka kanjani lento le ngoba kunesisekelo seBhayibheli ekuphumeni kweinqumo mhlambe ngifuna ukuvala nje ngabantu ababoshelwe into abangayazi abasemajele lokho wona mfowethu kusuke kusibonise kona ke phela ukuthi kahle kahle lona iBhayibheli lisisekelo samanga ngoba inkantolo mfowethu hayi ukuthi zisebenza ngokweqiniso kodwa inkantolo isebenza ngokwesystem ingako noma ngabe ngilenzile icala kodwa kumele kube khona ummeli ozongimela
and uthola lo mmeli loyo naye uyakholwa naye uyathandaza and lo mmeli uzongimela against icala engilenzile kuwe and sekuya ngobuhlakani bakhe bokubeka amagama kahle kahle inkantolo is not about this ukusinikeza iqiniso but kuya ngokuthi ngubani okwazi ukukhuluma khona umuntu ongaqhamuka neqiniso kodwa abhimbe neqiniso bese kube khona umuntu okwazi ukucikoza ngamanga ngamanga anqobe so ingakho neBhayibheli bazolisebenzisa vele ngoba inkantolo nazo nje zingamanga nje bakithi ingakho esikhatini esiningi kuvamile ukuthi kuboshwe abantu abangenacala kudedelwa abantu abayibona abanecala ngoba inkantolo nje nazo ziyamanga bese neBhayibheli lelo abalisebenzisayo leyamanga nalo vele ngoba lemithetho le ibekwe ngaphansi kwe-system komthetho kwe-Roman Dutch law of Roman Dutch law isuka khona eBhayibhelini vele so into yabo nje into ehlangene na wonke lama systems the religious system and ne-judiciary into eyodwa nje so uma sikhuluma ngomthetho wenkantolo ngoba kuneBhayibheli elishicilelwe mhlambe I'm sorry elisetshenziswayo ukuthi kuthathwe inqumo phezukwalo. So umuthi wena inkantolo ingamanga uqonda ukuthini mfethu because mhlambe uyichaze nje wayikha phezulu mhlambe ngiyafisa ukuthi uyibeke mfethu umuntu osekhaya eyizwe ukuthi why uthi inkantolo noma mhlambe izinkantolo zingamanga umatani senabantu ababoshelwa amacala bangawazi mfethu inkantolo masingakhohle ukuthi ziyibhizinisi inkantolo ziyibhizinisi umthetho ingalo yomthetho nayo kwasayona ibhizinisi ingakho kahle kahle umthetho iwona okhanda ubugebengu and umthetho uma ukhanda ubugebengu usuke uzonikeza futhi nenkantolo ithuba lokuthi yenze imali ama systems lawa abasinikeza wona bawalontsha ngaphansi kweRoman Dutch law okumthetho noma isisekelo seChristianity ayibhizinisi ba introducer isidingo and then i-solution yalesidingo introduce elinye futhi ithuba lelinye ibhizinisi eliqhamukayo so kuqala ukuthi kubeka umthetho uma kubeka umthetho sekuyaziwa ukuthi angeke uhlale ungaweqi lo mthetho loyo usuweqile umthetho sekumele uye enkantolo uma uzoya enkantolo ke ukuze uyibone inkantolo ukuthi ayisilona iqiniso kwamele ibe nommeli ummeli uzokumela ngisho noma ngabe icala lenzile kodwa ngoba umkhokhelile ummeli uzokumela so kwenzeka ukuthi ayicala ngilenzile kodwa lo mmele ngimkhokhelile uyibhimbi akakwazi ukukhuluma ubhimba neqiniso uthola ukuthi ubhekane mhlawumbe nommeli omunye ngale okwazi ukucikoza ngamanga acikoze ngamanga ngize ngicine ngenile so ekugcineni kuya ngobuhlakani nokubeka amagama komuntu ukuthi lona ukwazi ukubeka amagama wakwazi ukuyinqoba lento kodwa ekugcineni icala ngilenzile and sengivikelekile ngingenanga noma ngilenzanga angihlulekile ukuthi ngivikeleke because lo muntu bekade angimele lo uhlulekile ukuthi angihlenge inkantolo yangishaya so ingakho ngithi inkantolo nayo ingakho mhlawumbe izosebenzisa iBhayibheli ngoba vele kwasayona ayisilona iqiniso so obviously kuyangikhanyela njengamanje ukuthi abantu abaningi basemajele ngenxa yokuthi mhlambe bathole abantu abangakhoni ukucikoza emlonyeni ukuze ijaji lithole incazelo ephelele ngecala enjalo mfowethu khona abantu abasemajele ngoba bahluleka ukuthola umuntu ongakwazi ukudlala ngeqiniso akhuluma impela ijaji lize likwazi ukuyibona lento liyamukele and khona abantu esinabo la ngaphandle izigebengu ababulala abantu each and every day kodwa mabeyovela nje enkantolo banabo abameli bababazi ukuthi cha yabona loya mangabe kwenzeke noma ngabe ngiboshiwe nemndeni yabo yazi mangabe aboshiwe nje umndeni uyazi ukuthi ulanda abantu bayazi ukuthi uyobuya naye lo muntu mangabe ubhekana nejudge uyobuya naye lo muntu noma ngabe icala ulenzile so mhlambe ukubheka ukuhlabela phambili mfethu ikhona into ethi uma nginecala enkantolo ngifuna ukuzwa umbono wakho ukuthi mhlambe uyavumelana noma uyaphikisana naye ukuthi mhlambe nginecala kumele mhlambe ngiliwine kuyiqiniso yena ukuthi mhlambe ukuqala ngiyeke usikhanda amayeza eyonginikeza mhlambe umuthi ukuthi uma ngifika lapha ngithi ukuhlafuhlafuna ngokubona wakho iyasebenza leyo nto noma ayisebenzi uyabona ke makuza lapho
hey angeke sazi kodwa hey baningi abahambile beyidlila imithi yeah bahamba kanti baningi futhi abaphumile nabo beyidlila imithi yeah engingakusho ukuthi ake siqale sibone ukuthi mhlawumbe umuthi wakho mawuzowudla uye enkantolo udle lo muthi mawuqede ungamthola ummeli mhlawumbe ohlakaniphile noma uyimele wena sibone ukuthi lo muthi uyokwazi ukukhipha wona na ngoba ekugcineni sinokuthatha udumo noma iglory yokuhlakanipha kwabantu bese sinikeza izinto esisuke sikholela kuzona siyithemba zikhona izinyanga ngempela osikhanda amayeza ezinokuyithola zisenkingeni bona abanikazi bemithi azithola senkingeni ebhekane nengalo yomthetho uma engalithola angamtholanga ummeli okwazi ukummela ahambe phakathi nale mithi yakhe ayokwenza bona lobunyanga khona phakathi eBoksburg ungafika lapha eBoksburg sikhona izinyanga bakhona abathandazi bakhona nabefundisi lapha ufike neBhayibheli lapha yana nalama oil awayekwasezinkonzweni obushiri kodwa kwafike kwehlula nje kodwa ke ngifuna ukuthola ukuthi uma ngabe sikhuluma ngomthetho wenkantolo wena namhlanje obiza ngokuthi vele nawo uyisekelo samanga uzizwa unjani noma njengeningizimu Afrika kusibeka kuphi ukwazi ukuthi lo mthetho izinkantolo zona ngoba nje ube ukuthi zingamanga zingaphezwayo yonke into mfowethu I think la kumele siqonde khona njengabantu abamnyama ukuthi lama systems lawa esiphila ngaphansi kwawo they were not designed for us to win but they were designed to turn us into a business so lama systems lawa esifakele wona lama governing system whatever pharmaceutical system justice system lento lezi asifakelwanga ukuthi thina sinqobe ngazo but sifakelwe ukuthi zona zisiphendule ini ibusiness thina siyibusiness lento abathi abasinikezana bathi civilization. There was no civilization, but it was monetizing us, turning us into a business. We were not civilized, but sachikwa safakwa kuphi a business in. Ngiyangibona abantu abaningi bekhala laphana bekhala corruption eyenzeka phezulu kosopolitiki sabone insukwini kwavela umhlonishwa laphana uGeneral Mkhwananzi waveza ukuthi obaba laphana emacingwane senzomchulu badlala icorruption eyenzima kabi lapha phezulu ngabona abantu begiya bethi Mkhwananzi baze bakhipha ngisho imali I think beyifika lapha ko 40,000 bathi makathengele inkomo Mkhwananzi uyayisave icountry then ngabuza esinye zezinsizwe ngiphela nazo ngathi ake ningitsheleni bafowethu ukuthi niyayiqonda yini ukuthi yini corruption bathi uchaza ukuthi ngathi uyazi ukuthi akekho umuntu eSouth Africa naseAfrica ongabenefiti kwicorruption justice benefita kwicorruption ngokwamazinga ahlukile uyakuthola so eSouth African ubona icorruption kusenzo mchunu but yena uma evuka ekseni emsebenzini mhlawumbe uthola ukuthi ulale late ngeinkinga zakhe avuke late and then ephuma endlini emsebenzini la emgwaqweni lana agcine eshayela ngespeed esiphezulu ukuthi ngisho noma ipolice amele imisa akumele limnikeze ithikithi kumele limbophe because la emgwaqweni khona ispeed kodwa isivile esinye ukuthi ipolice amali kumisa la awunikezwa ithikithi uyaboshwa ngisho nomfundisi abheke esontela yoshumayela akushayele ngespeed esinye ukuthi la uyaboshwa la abese ebona ukuthi no likuvala ipolice mali kuvala ipolice bese ubona ukuthi cha ngiyaboshwa phela ngemsebenzini nawe uyophandela uyophandisa inkosi abantwana bese nawe ugcina ushona epoketini ukhipha u200 ubamsalela ipolice uthi no nawe udrink liyawamukela lo 200 akusiyona icorruption leyo icorruption that's a corruption so uma ngabe wena sewukwazile ukuthi ubribe ipolice emgwaqweni ngoba bowuspeeda kakhulu la ithatha i200 yakho la ngakubopha la uthatha lo 200 la ngakubopha la kudedela wahamba then u expect ukuthi the very same police makuyofika isigebengu sizontshontsha and then bese sithi no ngikufaka emashezini baba siyoshaya ihighest imoto yemali laphana and khona abantu engikhulume nabo abasebenza ngaphakathi but le moto yobusuku iphethe u2 million so masishalo
2 million wena njengephoyisa sifuna ukuthi umake sure ukuthi usebenzela kuleyo ndawo le eduzana and then umake sure ukuthi i-cost clear lapha na sokunikeza u50,000 uexpect le phoyisa lingayithathi lingayamukeli lo 50,000 ngoba akusiwena odlala leyo corruption abanye abantu kodwa lo 200 wakho lwemgwaqweni bowufuna ukuthi iphoyisa luthathe corruption is everywhere. Yes, corruption is everywhere. Ngibona ukuthi ngivuke ekseni mfasbiya ake sithi sisemsebenzini and then ngivuke ekseni ngabona mhlambe bekuyi-weekend besishaya amabhiya yabona besishaya amabhiya mhlambe besibukele nesoccer iDerby Pirates ne-Chiefs and then mangavuke ekseni mhlambe idlala Sunday simanje kumele ngiye emsebenzini kodwa amabhiya ibhabhalazi liyala mangivuke ekseni ngibona ukuthi hayi ngeke ngikwazi ngilale and then lokuya ngabo 11 ngivuke ngishone eclinic mafika eclinic ngifike ngithi no ngikhulumisana nodokotela noma kube khona umuntu engimfonelayo ngithi angihlanganisele i-sick note ngikhokhele le sick note ekubeni bekade ngingaguli uyangithola sengizovuka eksasa ngihamba nale sick note ukuthi benobe kade ngigula bekangaguli ungibhalele i-sick note ngimnikeza imali kodwa bekade ngingaguli angiyiboni njenge corruption leyo kodwa mase kufika omunye umuntu ezofuna lamapilisi noma lamapilisi nabe khona into abafuna ukuyenza afike abambise udokotela something ngikhiphela amapilisi lapha na ngeback door awakhiphe mina ngibona i-corruption lapho but le sick note engiyithengile angiyiboni as a corruption so everyone uyabenefita kwi-corruption my brother everyone uyabenefita including abefundisi including ama-traditional healers including abefundisi. All right. So Khola kithi ngifuna ukuthola la ukubuyela emuva kancane kuwakhuluma ngendaba yababa uNhlahla umfoka Mkhwanazi ukumantanisa phakathi nezinto wazibeka against ubaba uMacingwane. Mfethu ngifuna ukuthola umbono wakho la ukuthi uthini umbono wakho ukubheka indlela thina esingathathi entweni noma abantu abangathathi entweni umthetho ba attacker ngakhona mangabe umuntu ongathathi entweni etholakala neqala bamphenya esephakathi sibe wathathile ama fingerprints wakhe kodwa umuntu oseyintweni noma ophezulu noma ngokwesikhundla ukubheka nje yena umchunu ungaphandle njengamanje uyahamba around kodwa kube uwena ngabe bakuthathile bakugcina phakathi kodwa ngoba umchunu utshabaza phandle kuthiwa kusaphenywa uthini umbono wakho mfethu ukubheka ijustice system mhlambe kulelo hlangothi asivale khona lapho mfoka sibiya vele empeleni eSouth Africa eningizimu Afrika akuboshwa onecala kuboshwa ngenamali akuboshwa necala kuboshwa ngenamali vele umuntu ocaphuna kusale akaphenywa engaphakathi uphenywe ngaphandle kodwa lo onganalutho ngisho noma icala engalenzile uphenywe ngaphakathi kuyenzeka futhi anqatshelwe nebail uthola ukuthi icala kalenzile so vele eningizimu Afrika kuboshwa nje ongenamali akuboshwa necala simple because of that system othe vele i-system nayo yenkantolo was introduced. Yes, it's because vele lempilo esiphila kahle bafowethu lempilo esiphilayo siphila amanga siphila iscript impilo esiphilayo siphila iscript siphila amanga ngakho ngishilo ngathi mina impilo zethu they were monetized uyayibona we were turned into a business so ngoba we were turned into a business still nabo laba abaseyinkantolo nabo basebhizinisini nabo uyangithola so mangabe umuntu unesithunzi uhloniphekile kumele futhi noma ngabe bamphenya baphinde basicabangele isithunzi sakhe yebo so wena unganaso isithunzi angeke bakucabangele but lona isithunzi kumele phela bamcabangele futhi ingakho abanye bazophenywa bengaphandle abanye baphenya bengaphakathi and ama fingerprints wakho kusuke sethathiwe vele wena owundlwa ophuma kwandlwana uma uphuma lapha vele sekonakele kusuke nje ama fingerprint athathiwe uma uphuma lapho sekonakele kodwa labo ke bona abacaphuna kusale ayi cha no bayiphilela kamnandi kahle ngathi nje kuyicala nje ukungabi nanto la kulomhlaba esiphila kona kuyicala ukungabi nanto ngisho noma uyovela lapha enkantolo uhamba nje ngalama van lawa ushayiswa ngemuva kodwa laba bona abanamaphakethi asuthi bayahlonishwa balandwa ngisho ngama private ukuze baye enkantolo wena onganalutho nje uhamba ushayiseka lapha evenini ngemuva so injalo mfowethu like nje sesiphetha kuleyo topic indaba yenkantolo nani nomthetho ngike ngabona endabeni iphoyisa lenza icala kubathi lifihliwe ubusobalo
lifihliwe kodwa umuntu nje uphuma lapha kwaNdlwana uyavezwa noma kuthiwa urephile uyavezwa mhlambe into ekanjalo mfethu eningizimu Afrika sengayibona ishintsha noma mhlambe seyinto nje vele ekuzothiwa nje hayi into esiphila nayo. Angicabanga ukuthi izinto ezinjalo zingashintsha mfowethu angeke sizikwazi ukushintsha izinto kumele sizamukele siphile nazo ngoba ngishilo ngathi as long as impilo zethu zisase subjected under the systems lama systems vele they were not designed for us to win but they were designed for us to lose and be a business. So at the end kumele kube nabantu kumele bavikeleke kumele kube nabantu okunganandaba ukuthi uvikelekile noma uvikelekanga yebo so ingakho ke mhlawumbe iphoyisa mangabe lisephutheni secaleni mhlambe amanye azothi ukuvala ubuso bungabonakali wena ukuthi ukuvezwa so izinto kumele sizamukele nje ngaphansi kwalama systems ukuthi sihlukile asifani kuya ngamandla ukuthi ungubani kuya nangegama futhi ukuthi ungubani igama lakho likhulu ongakanani and igama futhi alikhuli nje kuphela kodwa alikhula nenkeke yebo. Yeah, mfethu kona ke siwakeqile amagula mhlambe ngifuna ukuthola ukuthi ke mhlambe wena njengomuntu akaphosha since ulwa nalento olwa nayo njengamanje kodwa uyayibeka into ekugcineni ukuthi you need a solution kulento olwa nayo. Ukubheka umfundisi nenyanga ngifuna ungiqhathanisele ukuthi ukhona yini umehluko mhlambe bese usibreakela down kumele lapho indabuko mhlambe sizogcina ngapha kumfundisi. Abelaphi bendabuko mfowethu sinaleyo nkinga leyo eyokuthi ever since ubunyanga baphendulwa ibhizinisi. Okay. Since ubunyanga baphendulwa ibhizinisi sekwaba inkinga iqiniso alisekho ngisho nakubelaphi bendabuko. Asingakhohle ukuthi abelaphi bendabuko qala before kungenwe kulama systems lawa belungu lawa sesiphila ngaphansi kwawo. Abelaphi bendabuko babekade bengakhokhisi umuntu babekade benganayo intela ebekwa yibona ukuthi no ngikusiza ngaloku ukhokha okungaka kodwa abelaphi bendabuko babekade bekusiza uma umuntu esekusizile wena musu right udonsa lento obona iyanela ukuthi uyobonga ngayo uyakuthola ake ngisho ngithi phecelezi imali ingakangeni nothando lwemali lungakahlanyisa abantu abelaphi bendabuko besiza umuntu bese umndeni mangabe ufila ukuthi no hayi usizile usibiya laphana and sesiyawubona umahluko siyalibona ushintsho bese badonsa ithole sibayeni bashona kwaSibiya bayobonga kwaSibiya uSibiya uyalamukela lethole leli abalilethayo ngoba ubizo lwakhe akusilona ibhizinisi kodwa ubizo lokusiza abantu. So since kwaqala kwase kungena lento yama systems nemali lwase luyamosheka ke ubizo. Mina nginayo umkhulu wami umfowabo kamkhulu ozala ubabami was born ngo-1925 and then he died in 2017. Khehla lishone selilidala ekukhuleni kwalo azange lawazi umbhede wasesibhedlela umuntu obekade ewazi umuthi and umuntu obekade eyinyanga engathwasile nengathwasile kodwa bewazi umuthi ikhehla lakithi belikwazi ukuthi lilele nje ebusuku lizobona nje umbono mhlawumbe uthola ukuthi khona umuntu ozogula noma khona umuntu ogulayo esigabeni uzovesana nje babone ngaye ngena nje afika azobatshela no khona umuntu ogulayo la ekhaya noma khona umuntu ozogula ngimbonile kwi-vision and then into ezomsiza nayiya lapha ambani niye emfuleni thizeni nabe niyogubha umuthi onjena nibuye nugxobe bese niyamphuzisa wona uyangithola so uma eqeda ukwenza lezi ubekade angakhokhisi umuntu bekusiza uqeda ungakhokhi angakhokhisi yena bese uzobonga kahle bekungasikona ukukhokha kodwa ekwenzani ikubonga. So ever since kwangena lento yama systems abelaphi bendabuko nabo abasenalo iqiniso abelaphi bendabuko sebalungisa izimo ezikhandwa yibona avumele wena uze kuye uzofuna umuthi wokulimaza mina ukuthi wena uma usungishayile ngiphinde mina ngizofuna isolution kuye futhi
You create a problem to introduce a solution. Yabo. And yonke lento idalwa yini i-system njengoba ngisho ngithi lento ngeke siyikhiphe nasengaleni yomthetho because umthetho uintroduce iproblem yabo because umthetho usuke ukuvimba ukunqabela ukuthi ungenzi into ethile yabo. So mawumthetho uthi ungenzi into ethile lento abathi ungayenzi izoxabana nesisu sakho izoxabana nezidingo zakho yebo so nezidingo zakho idingo ezikuphoqa ukuthi hamba uyontshontsha ngoba ulambile yabo so untshontsha lapha yana umthetho uyabuya uyakubopha so you introduce a problem only to introduce a solution. Create a problem, introduce a solution. So nabelaphi bendabuko sebenza leyo nto le yibona abakhanda imithi yeyichitho bakhandela umuntu ukuthi awushaya umuntu ngesichitho lo shaya ngesichitho uphinde ubuyela kubo futhi uyofuna umuthi okwenzani oqeda isichitho. Yeah. So obviously nakhona la kubelaphi bendabuko inkinga isikhona nanoma ngikuza ukuthi ucisha uvumelana ukuthi abelaphi bendabuko bakhona bona kodwa isystem isiyabathatha njengamanje. Yes bakhona abelaphi bendabuko and ubunyanga buyinto ekhona namandulo futhi buyinto ephilayo buyinto enamandla kodwa sekubhlungu ukuthi isystem seyiyabathatha abasasebenzeli ngoba phela uma sibabiza sithi abelaphi bendabuko basebenza ngobizo lwabaphansi abakithi kusho ukuthi labantu laba masithi indabuko angithi kudabuka kwethu. So indabuka kwenzeke ukuthi ibe sihlangana nokulimaza kodwa indabuko kumele phela isiphephise kumele siphile ngayo so uma sisebenzela ukulimaza then kusho kona ukuthi sisebenza ngaphansi kwale system yabelungu le ethi zicabangele wena wedwa so at this time umelaphi wendabuko uzicabangela yona uyakwazi ukuthi akukhandele into ezothi limaza omunye umuntu kwezethi lo muntu lo mosumlimazile aphinda balekele kuye futhi azophila futhi la kuye so at the end it's all about him ukuthi yena aziphilele kuphela. So uma ukhuluma ngale uphathi ukhuluma ukuthi mhlambe ungabheka nakulezi ingane ezincane ukuthola ukuthi seziyathwasa ingane na 10 years kodwa isisangoma impela kuthiwa ithwasile futhi ithwase ngeimali eziphambili mhlambe kungaba umoya ofanayo na uthi mhlawumbe abelaphi bendabuko uma kufuneka usizo kuvele kuthiwa hayi lo muntu kumele ethwase eqale intwaso. Inkinga ilapho namfowethu ukuthi nakhona la kwintwaso sebemane bathwasise abantu othola ukuthi nobizo alukho ngoba lokuthwasisa kuyimali futhi kubo phela ngithi manje ugobela kukhokha izinto eziningi lapha yana so uthola ukuthi bekumele nje balungisa inkinga emntwini kodwa bese bayafika bona baconfirma ubizo bese bathwasisa umuntu uthola ukuthi ubizo alukho nokuba khona. Angeke ngiyifakaze kangako yokuthwasa kweingane ziseyincane ngoba mhlawumbe ulwazi ngingenalo kodwa sengiyothi angicabangi mina angikholelwa ukuthi bakhona abaphansi abangasinda ingane iseyincane bayithwalise nje umthwalo osindayo bayiphuce ubungane bayo ngoba phela wonke umuntu lokhu kuyimvelo lokho ingakho namasonto adestroy abantu ngoba kuyimvelo ukuthi umuntu uma ekhula experience zonke izinto kumele azi experience ngokukhula kwakhe ingane misencane iyaqathuza and then bese iqede uyayibona iyanyathela igaqa ngamadolo ibuye iqala icathuze bese iyabona so istage ngestage asikho istage okumele useqe. So mayisiqala ingane sekuthiwa inobizo ina 10 years then sekukhona izinto eze age yayo okuzomela manje izisacrifice okwenzeka bese ziyombamba umuntu ebudaleni bakhe bese sithola umuntu unobizo labaphansi sangoma kodwa ubusy usemikhubeni ngami lemikhuba lebe kumele ayidlale ngalesikhathi lesi asasemncane so lokho kubona kwami angicabanga ukuthi bakhona abaphansi abangahluleka ukucabangela ingane bayithwalisa umthwalo osindayo isaseyincane. Ukubheka futhi ke umbono wakho kulento oqeda uyikhuluma ukuthi zikhona ezinye izinto ezingane ezingayi-experience ebuncaneni bazo kuthola ukuthi umelaphi wendabuko wesilisa usekethi uma kufika iclient lo muntu esifazane ethi yena umuthi ngizokulapha kodwa umuthi ngizowufaka ngento ecijile uyabona mhlambe ukufaka umuthi ngendlela ngento ecijile kumuntu wesifazane efakwa umuntu wesilisa mhlambe kubugebengu noma kuyiqiniso elingakanani ngokombono wakho?
Mfethu lapho ke angisingeke sikhuluma manga ubugebengu lobo and ziphelile izingane zasemakhaya wethu baphelile odadewethu baphelile omama babantu abashadile ngaleyo nto leyo futhi akusiwona umkhuba belapha bendabuko kuphela kodwa nabathandazi laba abaqhamuka ngesibhayibheli bambathe lezi ingubo lezo othola mhlawumbe ilembala lena yale ko Zayoni nalabo abanye bathi abapostoli abasebenza ngamanzi nezinkukhu nani bayayenza lo mkhuba lo nabelapha bendabuko bawenza lo mkhuba loyo bathi kwamele umuthi unyuswe ngento ecijile badlala ngabantu bafowethu ayikho into enjalo musana ukudlala ngabantu bantu besifazane mangabe umuntu noma umelaphi wendabuko noma umfundisi noma umthandazi noma yini bekazokusiza ngama ngabe uthe kwamele ikhushulwe inyuswe ngento ecijile cha ngamane ayokwenza iboyfriend yakho noma umyeni wakho mhlawumbe lo muthi awugcobise kumyeni wakho noma kuboyfriend yakho kube uyena ozoyikhuphula phela ngento hayi le yakhe hayi le yakhe ngamane ikhushulwe iboy ukuze simbone lento ukhuluma iqiniso ngayo akakwenzele lo muthi lo akuthi no hamba ufike utshela umyeni wakho agcobise lapha ngaphambili bese awukhuphuleke lo muthi cha siyokubona ukuthi kuyiqiniso kodwa umethi kwamele ikhushulwe uyena cha ayikho leyo nto le noma ngabe kwenzeka uyayiphoqa leyo nto noma ngoba phela abelapha bendabuko banenkinga yani yokuthi ikhona imithi abayazi abanayo abayisebenzisayo ekwazi ukuduna ngisho umqondo womuntu so uthola ukuthi into awuvumelani nayo wena kodwa manje usungaphansi kwe-influence yomuthi and then uthole uvumile lapha cha bafuna ukuboshiswa abantu abanjalo akulona iqiniso lelo bugebengu Okusho nje abantu abazisulu kuleyo nto leyo ke kumele ngempela bethatha ama actions because kuyabonakala ukuthi ku wrong kakhulu. Kumele nje bathathe inyathelo nje ku wrong kakhulu lokho awukho umuthi onjalo nje okumele ukhushulwe into ecijile. Imithi mayisebenza iyasebenza bayageza ngayo abantu ahlale umuthi mhlawumbe ahlale umuntu esifazane emanzini umuthi uyikhuphukele uyayinyukela umuthi abanye iyaphuzwa imithi ngoba phela asike sikuqondene ukuthi isitho sangasese somuntu wesifazane noma somuntu wesilisa hayi ukuthi into mhlambe mangabe kunenkinga mhlambe esibelethwe noma kunenkinga mhlambe noma ikuphi hayi ukuthi kumele always ingene ngaphansi ngoba phela nawo amanzi siwaphuza ngapha ngaphezulu ayophuma khona ngaphansi uyabona bese siwachitha so kusho ukuthi noma umuntu angayiphuza into iyogcina ifikile mangabe into ngempela kumele isebenze iyogcina ifikile hayi ukuthi idlale ngabantu sithi kwamele silale nabo kwenzela ukuthi le mithi ikwazi ukusebenza ayikho leyo nto leyo mzansi asiyena ukudlala ngabantu Oshuthi wena uyahlala ushaya nyanga ushaya mfundisi mfowethu labantu laba bayafana ekugcineni abefundisi banokugacela bashayeke bebodwa sibayeke laba abelapha bendabuko and nezigebengu sinokugacela zizodwa sishaye zona sibayeke laba abelapha bendabuko just imagine makwenzeka ukuthi kubanjwa nayi indoda lana iphethe ubhaka onezicucu zomzimba womuntu ubefuna mhlawumbe ukuyokwenza umuthi kuyokhanda umuthi nganoma ukuyothwala ngazo sivamile ukuthi kuboshe lo muntu simbone ehlenyuka ezinkantolo kodwa akufunisiswa lenyanga le emnikeze leyo nto ukuthi uma ungathola umuntu uthole mhlawumbe isandla sakhe and then sizokwenzela into ethi kahle bekumele ukuthi nabo babhekane nengalo yomthetho namhlanje siphila in a country whereby abantu abane albinism baphila kabuhlungu and labantu ababaphilisa kabuhlungu basuke bekhochwa yibo labelapha bendabuko ukuthi noma ungathola isandla somuntu one-albinism ufike la ekhaya ngizokwenzela into ethile and then mase siyombamba umuntu esebulela i-albino laphayana sibopha yena but umthetho awusavakasheli lo oyena omtshele leyo nto leyo so njalo nabefundisi nabo bathwalela abantu ibandla umntamba ufuna isithwalo esokuthi antshontshe ingqondo zabantu abantu basebenzele yena each and every month umuntu uyasebenza ayikho into ayicabanga ukuyenza ngemali yakhe nje wanena wahola nje imali yakhe imali iphelele esontweni lesithwalo usenzele umelaphi wendabuko so sishaya umfundisi kodwa lo naye okhanda leso sithwalo leso asimshayi
And umbuzo kuba belaphi bendabuko engizodlulisa kuba belaphi bendabuko ukuthi mukhandela umfundisi isithwalo sokuthi adune ingqondo zabantu ukuthi umuntu asebenzele yena asebenzele isonto uyamcabangela na umntana kamalume wakho okungenzeka naye uyalithanda isonto so kusho ukuthi lento uyenza ukuthi noma ingashaya nomndeni wakho namalungu omndeni wakho nomphakathi wala usuka khona awunandaba wena it's all about you ukuthi wena lo muntu ukhokhile imali kuwena wena uzomenzela lento ayifunayo bayodlala ngabantu papa phansi sibasebenzelayo abumasithi thina isintu naleso because isintu it's all about ukuphumelela kwethu ngendlela zethu thina abantu so kusho kona ukuthi awucabangeli wena awucabangela abanye abantu uzicabangela wena injalo indaba so uma uzokhandela ngisho noma umuntu wasethaveni on ithaveni uzomkhandela ilento zani isithwalo lesithwalo umkhandela sona uthi bonke abantu abangena lapha kule tavern abavesana nje yakube ngathi umqondo ulahlekile baspende kakhulu lapha umuntu aspende ngisho umholo wonke lapha uyazicabangela izingane zabo makhelwane bakho uyamcabangela ingane zodadewenu ke okungenzeka nazo ziyafika lapha entanjeni zikaFaro nazo ziyathi ukuthinta amanzi amponjwana ziyovakashela le tavern le enesithwalo esikhandwe uwena bese zifika lapha yana zigcine zispenda imali yonke mhlawumbe zigcine lesithwalo lesisho ukuthi no every time ubamba imali gijimela lapha kule tavern every time ubamba imali gijimela lapha ikusasa labo liphele. And uyamcabangela yini umntana kadadewenu ongaphelelwa ikusasa lakhe ngenxa yomuthi okhandwe wena so isintu siphi leso mhlambe ngaba nakho okuthi mhlambe impendulo yomelaphi wendabuko engathi umfundisi uyena ofikile wasithi ufuna lento so mina as a traditional healer kumele ngiperforme into ecelwe umuntu oza njenge client iko lokho sokuthatha kusibuyisele back to the system ukuthi it's all about ukuservice iclient ukuthi wena ube satisfied but it's not about ukucabangela abantu so sengathi singayikhipha leyo nto ukuthi ngeyendabuko singayikhipha leyo nto ukuthi akwantu isintu kodwa sivele nje siyithathe lento sithi ibusiness lomuntu because mangabe ingeyakwantu isintu bekumele ukuthi isicabangele isintu kwakungamele ukuthi sibe nabantu esibacindezela kodwa kwakumele isintu siphakamisa abantu uma singabuka abelaphi bendabuko abaqala ngicela ukundlula la ukuthi ngalesikhathi ubukhosi bethu umbuso ungakabi sezandleni zosopolitiki singakabi no president singakabi no minister no mayor no council kodwa sisase namakhosi njengoba sasikade sikhona isilo lapha yana uShaka kasenzanga khona umlilwane ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ngoba wayekade khona inkosi beyikade ingabusi inganaso isanuse noma izanuse and izanuse zenkosi zibuka inkinga ezingaphambili ezizoqhamuka zohlasela isizwe bese zithole nesolution and then bese ze-advise inkosi khona into enje eqhamukayo ezohlasela isizwe and isolution nayo izanuse bezingasebenzela ukucindezela phansi isizwe kodwa bezisebenzela ukuvikela isizwe so nabelaphi bendabuko bekade bakhona phakathi emphakathini besebenzisana nazo izanuse zenkosi bebasebenzela ukuvikela isizwe baphakamise isizwe hayi ukucindezela isizwe so lapho sinabo namhlanje abakwazi ukukhandela mina isichitho esokuthi ngizoshaya wena ukuthi lo msebenzi owenzayo awuye phansi awushone phansi basebenzela siphi isizwe baphakamisa siphi isizwe bavikela siphi isizwe okusho ukuthi isiyaphuma kuleyanto esibekile ukuthi lento isintu indabuko okusho ukuthi iyaphuma lapho isiphumile mfowethu akusesona isintu akuseyona indabuko kodwa sekuyi corruption nje njengoba siqale ngayo nje sekuyi corruption nje sokudoda amazicabangela ngicabangela mina ngedwa sisama ukuthi hayi uma befikile wafika ngimkhandela isichitho ahamba yomshaya ngesichitho ngimkhandela lokho ahamba oshala umunye ngalokho ngimkhandela idlisa abodlisa umuntu bese lo odlisiwe aphinda abuye kumina azokhokha ngimkhiphele lo dliso lelo ngifaka izinto kubantu ngiphinde ngizikhiphe ngifaka izinto ngicabangela mina so sekuyi corruption ibusiness leyo nto akuseyona into yesintu akuseyona indabuko yeah mhlambe ngithi sizothinta mhlambe into ezimbili mhlambe namhlanje sibona izinto ezishaqisayo nemangaza ezenziwa abefundisi thola ukuthi umfundisi useyagadwa umfundisi uhamba nefula ama bodyguards thola ukuthi uhamba nje na 10
Mfethu angazi mhlambe kusitshenani lokho ke mfethu ngabefundisi ngoba angi-understand like uma ngabe kuthiwa mhlambe ngiseva uNkulunkulu kodwa ngilandelwa ama-bodyguard angaphezulu kwayishumi. Ubufundisi mfowethu ibhizinisi. Ubufundisi ibhizinisi, isonto nje ibhizinisi, Christianity ibhizinisi. And okubhlungu ukuthi Christianity yonke as a system ibhizinisi elisolo lasungulwa ngalawo ma-century lasungulwa ngawo libenefita kakhulu umndeni owodwa. Ukubhalwa nokuprintwa kwamabhayibheli na yonke lento ye-Christianity ibhizinisi, a multi-trillionaire and unending legacy yomndeni waka Queen Elizabeth. So ngoba bona bayibona abanikazi babenefita ngayo lento, nalabo abantu abasuke bafakwa ngaphansi kwayo nayo ibhizinisi kubo. So ubufundisi ibhizinisi my brother. So ngoba ibhizinisi leyo nto leyo kusho ukuthi ngoba thina abantu abamnyama imali akusiyona into yethu. Yabona thina imali asiyazi nabantu abamnyama, akusiyona into yethu imali into yabelungu. So ngoba imali into yabelungu yonke into eyibhizinisi uma usungenile phakathi uzoba nama competitors. So munama competitors uzoqala ube nezitha. Ingakho osemathekisini unezitha ezabanye bafowabo abasemathekisini. Waqala uba namathekisi adlula 15, amakhwanta amadlula 15 usenkingeni wena. So nalapha ebufundisini futhi nako kunjalo umfundisi onganama bodyguard, umfundisi onesontonyana elinabazalwana abawu15 noma abawu20, mangabe inyanga mayiphelile baqoqa 10 nomnikelo uthola ukuthi for inyanga yonke nje 10 zenyanga nomnikelo wenyanga yonke nje mhlawumbe awufikanga na ku 5000 u 3000 vela ngeke agadwe lo muntu lo. Kodwa mangabe ibandla selizela khula labalikhulu to the point yokuthi manje ngenyanga uyenze ku 100,000 lapha yana obvious lo mfundisi uyaqala uba yisitha kwabanye abafowabo. So umfundisi umegadiwe akagadwanga ukuthi mhlambe uvikela kwabanye abefundisi abafowabo abayigebengu. Abafundisi babulalana bona bebodwa, bathengelana inkabi, bathengelana igebengu, bayathumbana ngisho nokuthumbana. Baningi abefundisi asebefile abadlulile emhlabeni bethunjwa ngabanye abefundisi nje babathumela inkaba abathumba abadubule bababulala. Babulalana bona bebodwa ngoba lento ibhizinisi njenga wonke amabhizinisi. So awucabangi wena ukuthi mhlambe kusuke nje eyivikela kwizitha nje because wonke umuntu unezitha. Izitha usuke ikhandwe phela yilento osuke uyenza. Ngoba ngisho ngithi imali akusiyona yethu thina abantu abamnyama, imali yabelungu. So indlela zethu zokwenza imali angithi ziba amabhizinisi. So ngoba iba ibhizinisi sigcina sesiba ne-competition. Angifuni ukundlulwa yilo musu ngidlulile ungathi so ngithathela ama client ngithathela ispotlight then sekumele ngikubeke phansi. Ngithola so ila create khona izitha. So naba befundisi bathola izitha kanjalo umsebenzi wakho uqala ukukhula liqala likhula isonto nabazalwane beqala banda kwanda mhlawumbe nabangathi badla kahle mhlawumbe abasebenza kahle ngaphansi komasipala ku-government benikela kahle ishumi yazi ishumi zadokotela lapha uthola ukuthi unodokotela abawu5 lapha ishumi zadokotela ikhala lapha phezulu ko 10,000 ezinye ikhala phezulu ko 6,000 lapha. So ugcina usuyisitha salomunye lo uthola ukuthi nayo ibandla lakhe elikhulu kodwa mhlawumbe yena kuye lapha akanabo odokotela mhlawumbe unothisha le yabo thisha ithi ukukhala phansi kule yabo odokotela yabo afuna indlela manje ukuthi angabathola kanjani labantu bakho. Uyangithola bese and bavamile futhi ukushaya ngabantu abaseduze nabo kakhulu. Thola ukuthi umngane uyazi kahle ukuthi usujwayela ukummema ukuthi azoshumayela epulpitini la kwakho. Abazalwane bakho sebemjwayele bayamthanda. So uma kwenzeka ukuthi ekushaya phansi wena mangwane usushonile ungasekho usundlulile emhlabeni mangabe ibandla seliyaqala liyachitheka bayobalekela kulo abamjwayele ukuthi no bekanokuza azoshumayela la ekhaya intshumayelo zakhe sizijwayele siyazazi bashaya ngabangani babo. So ingakho besivikela baqasha ama bodyguard bazivikela against abangani babo abangabanye abefundisi. Bese shi question mark le ukuthi ukuphi uJesu ke azobavikela ke. Yho uphi uJesu njengebodyguard elibona emoyeni nasenyameni. Nakuya. All right. Ngifuna ukuthi ngize la kule nkulumo ngibuyele emuva kancane uma ukhuluma ngokweshumi which means i-tens.
njengomntaka Phosha mhlambe ngizothi awuzwani nayo ngenxa ukuthi wakhuluma ukuthi vele ibulala i-economy. Lento mfethu i-structure sayo simi kanjani mhlambe umunga sivulela umuntu okhokhayo okweshumi kodwa akazi ukuthi ukukhokhelana. Okweshumi mfethu i-scam is the biggest scam. Ake sibaleke nje. Mhlambe ke I'm sorry ukuphazamisa. Ngicela nje uma sikhuluma ngokweshumi ukuthi ucacise mhlambe nangeSuthu mhlambe nange-English so that because okweshumi ngathi igama elithe ukuqina. Yeah. I-tithe. Yeah, i-tithe ngesilungu bathi i-tithe. Kikarolo yalisumi. Yes. Kikarolo yalisumi. Okweshumi. Okweshumi. Yeah, it's a bigger scam my brother. Ngisho noma sasifuna ukulikholwa ake siphuma angicela lapha ekhaya ungathi ngiyakhotha. Cha angikhothi but ngifuna ukulungisela lenkinga because kwasaphakathi kwakuyona iChristianity maningi amaphutha nama misunderstanding why yona lencwadi yebo lencwadi iyamanga yona iBhayibheli kodwa maningi ama misunderstanding wayo lencwadi so ungathi lapho uthi akalifuna iBhayibheli kodwa uyakhotha cha angikhothi but ngifuna ukuyilungisa lento ake singene kulo iBhayibheli okweshumi ibugebengu my brother obukhulu kakhulu abefundisi ababenzayo because lokho kweshumi ake sikulande ukuthi kwaqalapi I know very well ukuthi uma sithi okweshumi eBhayibhelini kuumthetho babuya abantu bathi no uAbraham wakhipha okweshumi yes uAbraham lapha kuGenesis wakhipha okweshumi kuMelchizedek so mchaza ukuthi Melchizedek ubani ngelinye lamalanga and then uAbraham azokhipha lokweshumi wayengatshelwanga umuntu ukuthi akhipha okweshumi okwaqala uAbraham wahamba wayolwa eyoseva umzala wakhe lo uLot wayethunjiwe wathi mase esemkhiphile la bevalelwe khona wathumba izinto zabantu lapha yana labantu bekade bavalele umzala wakhe uma esebuya nalezi zinto ayithumbile wahamba ke wathatha okweshumi wakuyisa kuMelchizedek wayonikela ngokweshumi kwalama spoils abuye nawo kuphi le la bekoqaqa khona uLot bekathunjwe khona umzala wakhe so and wakwenza kwaba kanye uAbraham lokho wakhipha kanye ishumi kuMelchizedek ezama spoils izinto ahamba wayozithumba kuphi le makayokhulula umzala wakhe uLot right indaba yeshumi yaqala kuza njengomthetho lapha kuDeuteronomy chapter 14 verse number 22 mhlawumbe uyogcina ku verse number 29 or 30 khona lapho uthi lithi iBhayibheli laphana kusho uNkulunkulu eBhayibhelini akusho mina angimkholelwa uNkulunkulu eBhayibheli angaphili bafowethu anyway kusho uNkulunkulu lapha eBhayibhelini njalo ngonyaka nonyaka uyakunikela ngokweshumi kwakho kuverse number 22 bese achaza okweshumi kwano okweshumi kwewayini lakho okwesivuno sensimu yakho okwemfuyo yakho athi uyakuthatha uye nakho endlini kaJehova ayikhethile kuba lidunyiswe khona igama lakhe verse number 23 Verse number 23 ibe isithi uyakukudla khona wena nomndeni wakho nendlu yakho phambi kobuso bukaJehova uNkulunkulu wakho meaning lokweshumi lokho besingakhipha ukuthi siyokupha umfundisi athenga Range Rover thina sihambe ngeenyawo siyokupha umfundisi ayohlala eWaterfall lapha eMall of Africa thina siyohlala bathi eMkhalazenge eDavidton cha kodwa besiyokudla thina uyayibona besiyokudla thina phambi kobuso bukaNkulunkulu and then verse number 24 athi mangabe kukude endlini kaJehova alikhethile uba lidunyiswe khona igama lakhe uyakukwenana kube imali uyakushintsha kube imali yisonge uyifake ephakethini uhambe nayo endlini lapho uJehova akhethe khona ukuba lidunyiswe igama lakhe verse number 26 zithengele noma yini efunwa umphefumulo wakho wena nabendlu yakho nidle phambi kobuso benkosi ize ivumele nokuthi bathenga imbombozo ibhiya utshwala uthi ku verse number 26 thenga ingaba inkabi imvu noma yini uthi newayini noma uphuzo olunamandla nidle niphuze nijabule phambi kobuso bukaJehova uNkulunkulu wakho verse number 26 which is allowing you even to buy alcohol ngemali yokweshumi niphuze phakathi esontweni Yo, uthini manje? Yes. Hayi angikuzwa. Awuyiphinde le mfethu. Yeah. Verse number 26. Yeah. Thenga
thenga noma yini efuna umphefumulo wakho kungaba inkabi kungaba imvu kungaba iwayini noma uphuzo linamandla fermented drink uphuzo linamandla nidle nijabule phambi kobuso bukaJehova uNkulunkulu wakho ngemali yokweshumi imali yokweshumi. That's what the Bible says. So uma bethi izwi likaNkulunkulu babweqe lokho cha banamanga kumele bakwenze bese masiqhubeka la imosheka khona verse number 27 ithi awuna kumahlulela umlevi ngoba nganasabelo kuwe. So, meaning ama Levites kumele kudliwe nabo ngabo bana ama Levites indlu kaLevi kwaIsrael bekunama tribe awu12 kule tribe kaLevi indlu kaLevi mabesuka eGibhithe beye eKanana mabefika eKanana indlu kaLevi indlu engazange yathola indawo and then kwathiwa bazohlala emathempelini and then abefundisi nabo bonke abantu abanakekela abapriest nabo bonke abanakekela imisebenzi wethempeli baphuma kwitribe kaLevi so bephuma khona abapriest ama worshiper ama guards azogada ilento amathempeli so labo bantu bekade banganandawo yokulima banganandawo yokufuya because bebangaphiwanga indawo so kwathiwa bayophila ngani ngokweshumi kwabantu. Right. Yes ngoba abanansimu zokulima yebo. So now verse number 28 ube sethi ngemva kweminyaka emithathu anokhipha okweshumi yilo naloyo wakwaIsrael akubeke emasangweni wakhe ukwenzela ukuthi uma bendlula abaLevi bendlula nezintandane nabafelokwazi nezihambi foreigners bakuthole ukudla lokho bekungokwe 3 years. So after 1 year sihamba nokudla esontweni sifika siyakudla sishare nabaLevi lapha esontweni sidla nabo and then after 3 years sithatha okweshumi sikubeka emageyidini emasangweni wethu amaLevi mayendlula nama foreigner nabafelokazi nezintandane bathola ukudla lapha. That was the process yokweshumi. So now asibheke ukuthi lento imosheke kuphi. Mhlambe ake sibheke from lapho ukuthi lento yokweshumi imosheke kuphi makuthi imoshekile. Right. Sesibheke lento imosheke kuphi. Usuke kuIsrael after that wathunjwe eBabylon. Wayohlala iminyaka ethunjiwe eBabylon. So kuchaza ukuthunjwa kwaeBabylon. Uma esebuya ekuthunjweni eBabylon wabuya engasayenzi le system le. One akusayiwa esontweni nekweshumi makuphela unyaka kuyodliwa. Bekhumbula bezingayenziwa monthly ukuthi wena mawusebenza njengothisha mawuhola inyanga iphela hambisa kweshumi kwakusa but yearly not monthly yearly. So akusalethwa kweshumi kuzodliwa esontweni unyaka mawuphela. AbaLevi nezintandane sebayalamba. Emageyidini wakaIsrael akusabekho kweshumi ngemva kwa3 years intandane nabafelokazi namaforeigner nabaLevi sebayalamba. Yila uNkulunkulu seqhamuka lapha kuMalaki chapter 3 verse number 8 athi umuntu angaphanga uJehova na kepha ningiphangile ngokweshumi neminikelo yenu. Ngenisani okweshumi neminikelo endlini yami khane kuzoba nokudla endlini yami. Ngilingene nibone ukuthi anginakuvula amafastela wezulu nginithele ngeyibusiso na. So lento it's a correction yephutha asebelenzile ukuthi mabebuya kwiCaptivity abasaqhubeki ngaleya system leyana and sekunabantu abalambayo la abangasadli because amaLevi abanandawo yokulima amalentozana intandane azisena kudla so ingakho uNkulunkulu athi niqalekisiwe engakhohle ukuthi iTestament laqala lomthetho lelo uyangithola now abafundisi bathatha lento kuMalaki abasayilanda ukuthi besiyezani lezi ishumi bekade sisetshenziswa kanjani so bona sebethatha ishumi inyanga nenyanga kubantu and then also bathatha lezo ishumi lezo ukuthi bona baphile kahle kamnandi izisu baphuma imikhabi izisu zingaka but they are driving big bahamba ngeimoto ezinye eziphezulu kabe abazalwane bahamba ngeenyawo ishumi sezizokubhadalela ukuthi iba isonto likwazi ukuba seTV ishumi ngezokubhadalela ukuthi sakhe ibility elikhulu kabi just imagine sakha ibility la 40 million kodwa labantu abakhala eBhilidi la 40 million bazokhonzela phakathi kwalo bahlala emkhukhwini omunye ulala edining room ekhaya kuba kana ngisho iaccommodation omunye indlu yakhe ivalwe ngethende phezulu aka afford ukuthi akhe kunokuthi sakhe labantu thina sifuna ukwakha indlu yokukhonza eka 40 million and ukuzibona ukuthi inenkingi indaba yeTithe kwiNew Testament lapha kuHebrews chapter 7 mangenza iphutha verse number 5 iyasho ukuthi umthetho required
ama Levites to collect the tithes okweshumi kuIsrael. Then mayiqhubeka ku verse number 12 bese ithi I-covenant yaphela. So if the covenant ended, the law was also supposed to end, proving ukuthi lento yokweshumi iqhamuke njengomthetho we-covenant laqala. Maliphela lo mthetho bekumele wenzeni uphele. So okweshumi bafowethu yi-scam. Don't feel wrong esontweni uma ungakhiphanga ngokweshumi, and ungavuma umfundisi akutshela ukuthi uma ungakhiphanga ngokweshumi untshontshelwe uNkulunkulu, because banalento yokuthusela bathi ungakhipha ngokweshumi untshontshelwe uNkulunkulu, uzobona into zakho zingahambi kahle, le mali ozoyithenga ngemali okweMelika ubukhipha kweshumi ngayo, ungathenga iTV izosha, ungathenga isitofu sizosha. Ayikho yonke leyo nto bafowethu, musana ukuqola abantu, musana ukudlala ngabantu. Indoda phela lento ekhulumayo isemgangathweni ngempela, kuthola ukuthi kuthiwa uma ungakhokha kweshumi wena which means usulambisa nendlu, because kuthiwa okweshumi ukufudumeza indlu kaNkulunkulu. Iyo leyo ekufudumeza indlu kaNkulunkulu. Indlu kaNkulunkulu okuyifudumezayo nasi isisu samfundisi. Makuthiwa kufudumeza indlu kaNkulunkulu, isisu samfundisi ke leyo ndlu kaNkulunkulu leyo. So ungasakhipha kweshumi ulambisa umfundisi, ulambisa. In fact abafundisi izingane zabo yikhera oma 400 200 ziye esikoleni, kodwa umzalwane lo okhipha kweshumi ezakhe ingane ikhera u2 rand. So ngamanye amazwi mhlambe ukuyikhatha noma sithathe sibekwe kwi-summary, into ithi ngokwakho ngiyazi ukuthi ahambisana neBhayibheli, kodwa ngokwe-understanding mhlambe kwakumele mhlambe yenzeke ingakhona, kube mhlambe into ekhona ngokumbono wakho. Okweshumi wena ubungathi akwenzeke kanjani? Okweshumi bekumele kube into engasakhishwa, engasashunyayelwa njengempoqo kumuntu, kodwa kube into ephuma enhlizweni yomuntu, akhiphe. Futhi hayi ukuthi ukhiphe okweshumi, but noma ngabe ukuthi makakhiphe more than that, kube into ephuma kumuntu. And uma sekuphumile kumuntu makufika lapha esontweni, akuphinde kusebenze kubuyele kumuntu futhi again. Kuphinde kubuyele kumuntu, hayi lo okhiphile, kodwa akubheke izidingo zabanye abantu. Abantu baya einkonzweni babuyele emakhaya belambile. Sifike sishumayele sithi uJesu uyaphilisa, abantu abasindiswe, balahla izono benze nishumayele yonke leyo nto leyo, and then ekugcineni isisu singasishumayezi, sishumayeza ingqondo, sithi sishumayeza umphefumulo, isisu singasishumayezi. Isisu sibuyele ekhaya, because isisu sishumayezwa ngani? Ngemali. Thengela umuntu ukudla, iyona intshumayelo eyamukelwa isisu leyo. Isisu asiyamukela intshumayelo kaJohn 14 verse 1. Isisu asimamukela uPsalms 23, but isisu sifuna ukudla, sifuna ukuya ethunjini. Yebo. So umuntu mebuyele ekhaya nendlala yakhe, my brother, noma yini ke manje engaba wrong against iBhayibheli engaqhamuka kuya, angaphakama very very fast, ngoba ini ufuna ukufida isisu. Ngasho ngathi mina lithe iBhayibheli the love of money is the root of all evil, but mina mntakaphosha ngithi the lack of money is the root of all evil. Umuntu melambile angenza noma yini ukuze asuthe. So okweshumi mhlawumbe kube bekulekelela abantu, bekungenzeka ukuthi kusiza ukuthi kuvaleke ubugebengu. So mhlambe ukubheka okweshumi tithe sesiphetha kulento, kuyidala iningi ngokubheka inzondo engaba khona phakathi kukamfundisi nesikhonzi. Let's say isikhonzi asisakwenza okweshumi, kanti futhi nomfundisi une-idea ukuthi lo muntu uhola 50,000, yena u-expectile 5,000, kodwa month end ayibonakali. Mhlawumbe ingaba khona inzondo engavela kulelo cala. Uyakhunjuzwa einkonzweni, uyakhunjuzwa. Kuba khona nama-SMS abantu abawatholayo. Ngiyakhumbula ngike ngabona omunye umzalwane, ngike nga-approach omunye umzalwane wathi hey mfundisi, ngike ngahlala ngangakhipha okweshumi kwelinye isonto, nga-receive nayo imessage. Mangithi ngiyayifunda imessage isho ukuthi you have, bathi ugcobo lwami, my anointing has expired kuwe.
uqobo lwami solu expireile kuwe because awusakukhiphi okweshumi so uqobo solu expireile kimi alusasebenzi kuma errors you are in errors kumele ubhadale ukhokhe zonke le inyanga lezi baze bathi kuma errors ngokweshumi kuyaxabanisa kona uma ungasakukhipha okweshumi kuyaxabanisa ngoba ngishilo ngathi mina isisu samfundisi lesiyana nezingane zakhe yabona nje so uma ungasakukhiphi vele umfundisi uyokubuka ngelinyiso akwenzeka ukuthi ungasakhipha okweshumi umfundisi angakubuki ngelinyiso ukubuka ngelinyiso vele because indlela abadla ngayo and bathusela abantu ngeziqalekiso bathi ungakhipha okweshumi uqalekisiwe yayibona. Sivala kanjena ke mfethu ake sivale ke endabeni yama solutions ikakhulukazi kwiprogram oyiranayo mfethu sithini ke njengamanje mfethu ngeprogram oyiranayo futhi nesiqalile ya operator bakhona abantu abalekelelayo uma sizoletha ama solutions bafowethu ngoba ngihlezi ngisho ngithi mina ukulamba kwesisu isona sizathu sobugebengu sometimes nezinto ezinye ezingase right so masifuna ukuthola ama solutions wazo zonke le inkinga esibhekane nazo asiwatholeni ngokulekelelana asivaleni imbobo laphayana thwala ubunzima bomunye umuntu carry each other's burdens umuntu medonsa kanzima mlekelele vele iyona ndlela okhokho bethu babekade bephila ngayo njengoba ngihlezi ngisho kubantu ukuthi thina abantu abazelwe lapha ngo-80s ngo-60s 70s 80s and early 90s bayitholile lama system lawo especially emakhaya isystem yeinkomo zamasiso ukuthi mhlawumbe umuntu umakhelwana akana inkomo lana and nabo makhelwana bakhipha inkomo zamasiso bamnikeze zizale babuye bazolanda onina bamshiyela amathola akhulisa isibaya sakhe so yilento ebisenza ukuthi okhokho bahlale baphile banganawo amajele banganawo ama police station kodwa ubugebengu bungandi banganayo ibhedlela kodwa izifo zingandi ngoba bekade bephila leyo mpilo yokulekelana nokunakekelana yebo so nginjalo bafowethu mina Mtakaphosha I have started ngasungula iproject nyana yokuthi siyalekelelana uma siye sabona la kunembobo khona edinga ukuvalwa siyavala so sivala ngani ngokuthi nje sibuye sibheke mhlawumbe isidingo sakho mangabe isisu noma impahla sibone ukuthi singasiza kanjani so ileyo solution leyo ngiyanxusa futhi kubantu abafisa ukuthi mhlawumbe bangabambisana nami ukuthi hayi no sondela ungasabi sibambisana so ngamanye amazwi leyo nto iyasithatha ke isibeka esigabeni sokuthi wena u expect usizo mhlawumbe olukanjani u expect money ukudla like ngicela mhlambe umuntu osekhaya umthatha umbeka noma kungaba ukudla noma kungabe imali kodwa ngivamile ukuthi okwamanje ngoba angifune ukuthi mhlawumbe abantu bafile ngathi bayaskemiwa ngivama ukungayamukela imali kodwa umuntu mangabe kukhona umuntu ocele usizo ngivama ukuthi ngivesane ngixhumanisa umuntu naye mangabe ufuna ukumlekelela ngemali kube uyena ozosendela yena imali hayi ukuthi indlulela kimi ezandleni zami nokudla mangabe khona abangakwazi ukuba nalo connection lo ukuthi basilekelele cha sizoyenza indlela ukuthi sibe nendawo la sizokustora khona ukwenza ukuthi mangabe khona abantu aba request usizo sikuthathe lokho kudla kunjalo sikumikise lapha so mhlambe wena ke umuntu uma efuna ukuletha lelo sizo lolo ke kuwena wena ubukeka uyimessenger mfethu kusho ukuthi usasebenza ngeqiniso ndoda uthi awuyimali uyimukela nje by mistake kodwa nje khona wena ufuna ukuhambisa usizo direct ngifuna ukuhambisa usizo direct and ngoba ngibonile ukuthi ama difficulties maningi kukhona ikipa engiziprintile because islogan sami sithi ubuntu kubantu asibuyiseleni ubuntu kubantu so khona ikipa engiziprintayo ezine logo imap yase-Africa ezibhalwe ubuntu kubantu I've been selling them bengizidayisela khona lokho ukuthi mangabe ngicelwa umuntu usizo ngikhiphe from kuzo so nalapho ke uma ungasasizanga ngaleyo ndlela leyo directly but umuye nje wathenga leso skipa sami wasigqoka wasimbatha leso skipa sami uyosuke usupportile futhi kuyoba khona umuntu ozo inbox acela usizo athole lolo sizo from leyo mali yaleso skipa leso ngicabanga ikhona nazi lapho awusithile ayanda mhlambe siyibone cause mhlambe lena indlela ngempela olekelela
olekelela ngakhona okuveza ukuthi mhlambe mina I'm not expecting imali kodwa ngi-expect nje ukuthi umuntu akathenge nayo t-shirt mina ngizothatha t-shirt ngiyolekelela abantu abaseyinkingeni. Yeah. Yeah, nazi-ke ikipa zikhona su-200 nje esisodwa zinale brand le. Angazi Mduduzi ivezela ikamera, Mduduzi yavela kukamera and everything, ubuntu kumuntu. Yeah, na brand lana ithi ubuntu kubantu with an African map. Senza wonke amakhala nje osuku uyifuna ngendlela osuku uyifuna ngakhona. So in other words usebenzisa leso skipa ukulekelela abantu abaseyinkingeni. Ngisebenzisa sona mfowethu ukulekelela abantu abaseyinkingeni. Uma ngiye ngathola leyo support leyo nami ngiyabheka ngibone labantu abangi-inboxayo. Ngiyacabanga ukuthi next time masiza e-studio mhlambe kuyomele sithukuza nabanye babuye bazoyibongela kulabo abantu abalekelela nalabantu abathenga le ikipa lezi babuye bazoyibongela nabo. Yeah. Inamba yakho mfethu mhlambe umunye umuntu ongafisa ukungenela because it's not about ukuthi ikipa kuphela olekelela ngazi abantu, nemali uyayidinga ukuthi mhlambe ulekelele nangakho nje ukuthenga ikipa lezi ubrand because I'm not sure ukuthi mhlambe uyayibrandela na ukhona la uyakhona. So inamba yakho itholakala kanjani khawula kithi? Inamba yami ngitholakala kulezi namba eyaqala ya MTN ithi 0736397862 0736397862 eya MTN ke leyo yatholakala kuma calls na ku WhatsApp bese ngiphinde futhi ngibe nenye ya Telkom ithi 068 244 1291 068 244 1291 na yatholakala futhi ku WhatsApp na kuma calls uyakhona ukungithola khona. Sibonga Mtakaphosha. Siyabonga mfowethu. Eningizimu Afrika kunjalo-ke uMtakaphosha sesikhuluma naye ukeqa amagula, ikakhulukazi ukeqa amagula ngomthetho, wathi umthetho iskemu, wayoshaya abefundisi wathi iskemu leso, wayenyangeni wathi inyanga ayisebenze ngeqiniso zona isasekhona ekhona, wathi nje uma ngabe ukhona umuntu othi yena umuthi lapho ekhaya ufuna ukufaka ngendlela yento ecijelwe wathi phuma lapho iskema, you can take action against that. Wasethi-ke itithe bakithi uthi uyayibhula akayifuni uyishaya uyimuka nayo uthuli ngoba ngempela iyinto uma ke ibheka eyaqhamuka ngendlela eqondile kodwa namhlanje isijikile isingenye into. Yilona-ke ikhaya sasikhuluma ngayo-ke ongahlala nalo ngaso sonke isikhathi uthole umbono ngaso sonke isikhathi. Nawe-ke lapho-ke ekhaya unayo-ke inselelo yokuthi uma ngabe unombono wehlukile kunombono kade ubekwa uMtakaphosha, woza istudio uvumelekile umukelekile ngaso sonke isikhathi. You can contact us on 0633 96 0496 0633 96 0496 uzokhona ukuthi uze nathi uzohlala nathi ushare umbono wakho kodwa kukhulu nakho konke njengamanje ngoba kunje like subscriber bakithi Khulisa Nansi channel uzohlezi thola ngaso sonke isikhathi iThemba podcast kuyona. Mina ngithatha inyawo zami ngilibangisa le kwakubalula imbuyo eqhekeni lapho ke ekhaya inkosi nenze kahle danko.